Okay, Jai Wadawate. Apa saya be dressed for service and give your lamp burning. Okay, masani kejailan. Likoukihda kapatan papa o muitang ni jailan pakan yokok. Kapatan papa jailan likau yata likoun papa muitang ni jailan pakan okok. Likoun papa ikamelele me tamak jai likau imongkot. Jai likau ya jai poson. Jai likawi a jai lalapot. Jai likawi a jai morpung. Okay, ong nan wing court. Likoukihda likon papa or ni jai lamkan wi o kok. As though you were waiting for your master to return from a wedding feast. Ni tuan om ye awiawih kauno and sapahldohn kamatibong kapopot me yango. Okay, so then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knock. And so me atra kauno the master pan len one you more little Javanono patan ritungong and gotlong. Okay? And so me como yo ngoy sayin rogotunan morwood Japan watak sangan masan ka just wewegi. Jabil watak sangan masan ka jabil mangi me just wrong just wewegi mak jaligiliga wilikon papa just wewegi mak jabil banay ma wrong aban leto. Dia pueki jal mirnan posonen awiyo to Krais o kasamo abang to sapal songan masan buka esansal. Kawatapom masansal. Abansansal ong kajay koros mipsapal. Jay ligligawya jay poson. Jay ligligawya jay makalakal mon court. Kajay awiawih po jay song kamoto jay mastero. Abang to sapal. Abang litelit. Akwigya jay kaskasik jay banayman. Kuin wani mo ritungong. Okay? Jay banayman kulan wani mo. Ritungata. Kasamo. Masani. The servant who is ready and waiting for his return will be rewarded. Son papa koros. Me onono po awiawih. Okay, ready or waiting. Ready or waiting. Awiawih. Rono patar or awiawih. O nga pan sapahldohn, rapanalapoypoy, rapanalkisakis. Okay? Como yo ngoy rapanalkisakis, lukmet. Kom kakita kremwi, makom ready, o makom awiawih. Rancho iwe chakawiawih, masapoyek, masak. Okay, ronga tami ban melay mamma oxteli puisa sa tamori. And so poka jen. Kauno malpeya pilmao. Yun na patar. Koporoporen. Nen saraw me potlonan nga na chay ka oki ang chay koporopor. E kisang masapoyak. Chay biliang kasik me en. Kauno kot. Kay teki armasa sukak pichik chay. Chay bang kamelele. Tame ko chinina ukidi. Masani makita Likoukihda likon papa. Kay tek liko bup kane. Kay tek liko rey kan. Aplikon more. Makaparenda kot. So style and more. Un sambawat makaparenda kot.
Nia Japan we awiawih wabang kotsto unia tel onopanga kotsto Japan ala poi Yamumana la poi Japan Kotlonan wing court Soto maye wasao Okay ma soto maye wasao ikin matawa atel paneneka atel ni chay Syria pa makotkatiwo atel paneneka mabuksaraw ka titiyang chay me soto maye nan lang Mayang kamelele at chay panene koros me chay limbakon chay pan kauna pan uyata chay lensola matawa red soto maye mo Okay ganda ay panene ko chiwoy pan yang rail chapo seneutra lokolok Pilnanel sa chan sa un metakan Socha Kabil sasaki mama ko sa ismo Komu wiya war na neu koyem ngoy wiya war na neu koyem magchakati sang Kaiden bilan koyem ni mo apo nanel nan lengis ni ay Akamba ko po turin men pombebi sa chaka melele hel Sin me bulka making galokong Raging ko sa imalki nasa ng God Api ay kapakap me kauna pan sa Israel El melel El mia Okay makommen yang kaunong kasalewi pen rapaki Uibet bangos ko sa yama kom ko sa netirs chukamelele kom chukamelele Ngoy na 1997 Yaleta Krais na 95 A 97 ipingaw kaway deep Yipsapal Pingaw kaway deep armia saron deep rey Ayaw bong iban mayor Ayap Ndangod panay tinam sew May mela ng klakot yaw sa ibang golaya Isaikin jawendi Imamota Ay glan lang arjita Iglang kapin mga naramas kaya lutala Puksaraw ka titi ang kitalo mo rin mela katig Kapangwatag ng kodial Judgment day Iglang Duwaja iglang ata kodialo Isaikin chapil wendi Ijo mo manay kapakap laino Mamotomot Weki kokoanin dipre Ipsabalir Ayawenda May mela pongat pangkola ya Ikilang kapimbangan armas kan lalain dala ikilang sang nanlikopan kauno kodi yamot ponser chukalang pewoputa na marayin Masaikas chukaklang lanan marayno Apkilang adrapa ko tilen niyal yalwako nena tuwaja ikinaliko wop mumon sansal me paintine ko imomot Ay kilang tron lang palia ay kilang rotorot palia Are Cholango pakpasang puk. Okay, nasa kapan Japan nagmakaman rapak istorya kapan tiar ng kodial. Pakpasang puk. Are ngaiking rong metiang moy ko araikan. Werda amantiang ma wertan perente wertan masapwek. Wertan perente wertan masapwek. Kukutol lalan sa ngoy. Atron langoy tiyak ti kokok. Uya kokoka so we panti kitar ngay. Atron lang. Atay pa yam nampukan. Puip sa paler. Nasang matawa po raman yoma. Apkaw na mama santo lale. Yan tema wawala po na ip sa palo ngay akiyakitip. Ari punsa saya iwi kokok ar kapanoko bonpe. Wi kokok chadro iklanga puelipar chadro tinap tuedra numato mokot.
kapanoko sangon kapanok mechi kitalala kung kokongi nan walo. Kinang doyinda amor tuwe drama kasokosok koko kapanor pulparkano kasokosokta. Inda amor tuwe drama. Ime kareda elogayang wayanda therefore ikapalata pa por masaya pakialata nan rodrodrai rongilen hel. Istukilangap ngilo me rongay ko to chay when I mention lustas ang lale ay papat pasang okay we momot pa na ijinam seo. Sag bil wendi abe. Logayang wayon da vision duwa jaka uya kapakap ko kilanga takas chumayer. Kigareta puegi ay kilanga songoy ronger. Istiyang kamelele patak menda kaledar Krais kamawar. Taiban dress or be ready. Gaya amadawala story li may pon ek meliman onopata melel. Meliman yang awiawih apurai bibanga raibil anson masalo ratondar rabil awiawih rotondar rabil solar wat solar kay si rabil pangagir kapakap maurin sa ulangot tondar apurai yang awiawih rima kay kicayban mo ya. Gicay korusya yang awiawih ap Jesus pangkacungi railakan me ready. Railakan me kapkapatran likoun papah ni railampkan burning. Acay ko proport eminan masa ng kodro acay experience iminta magmail sa ikiyang aleti ko dialen nan hell. Bakareng kod. Kasaleto porque niya pang kasaleyong komoy. Akong pampina papali. Nombelen lamp. Akong wewe kire. Langar mas makin encounter God. Takot encounter God parang. Misangan momenal stili pilipil. Arkasokela poson. Yang cekan fail. Cekan wiyata sapong. Apchay chuka kesela kod. Pachay sudra sotan an mal yal chel pain con. Arbiya sawang kapakap men sango makmail yang rich devotion iye yogi Antoni matuan. Paul nani bisu sulu tuang Paul au ya kangka kelaka. Kaya kangka kelakap nan wata-wata ka saya awiya kapakap ki. Osonen men episos kan kaunon kak. Ki ang real inner strength. Tayo inner strength. Kailalin lale. Orang kak. Okay, check ako lalale. Episos silu isak payo. So, wasaya ka saya. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. I pray that from his glorious, unlimited resources, he will empower you with inner strength through his spirit. Paul, wiya kapakap kemen episos ka, wiya kapakapang quote Sam, me wegi kauno atrin kalangan o kakong mea koros en kakela kala mene bisuska nan ngene rail sang ni sawasan ngen sarawi. Ke Paul eso yang work in Jesus and some Jesus got pun some power. Yang puinin uwang. Ge boeki etron tatakan momotso study gugosonet Jesus got to patapatang gawin court kalula wilia kap so pelang court
Muitong koten kaunda. Okay, ime Jesus patapatangi. Ime chay patapatangi. Paul yang puinin uwang. Rail puinin sarawi. Rail puinin kosonnet. Rakamele le kadete marang. Restatiki. Remain puk sarawi. Apresotale Krais. Resote patangi ang ramas. Ren patangi kalangan and court makabulbulon some power through Jesus. So Paul biliyang kadete and Stephen akastis. Me Stephen aman lalapoten warakang Krais niyan so. Chay mga istoryo, awiyo ko kola Damascus papangkuan sali di sa ulang kan lakit kulong nan jail light strike ngilo paido mo lighto maraino takarodo kasati sampono sa chay wog istoryo es chukulang wasa por rong kapitian kauno esa tetone sa isimo sa makot mo pueki supernatural being kaite karamas mo kot parang at saka kilang po kon ngilo pay dito sana lang sol okay dami kalkalo ko eki na aramas na nawo ko sa iyay who are you Lord esa ya kotan apo sa memia kotan ya stadigi apnia rongero emena isima me parangere iya. This is chay mga istoryo tami sa ko saya Paul encountered Jesus. I-encounteran mo Jesus parang. Okay? Karita makomen kaunon parang kamo po ang bosonen kairta sang mo kamen buewe ginan hel nalang yayang ang parang kami. Okay? Open. I-remember ki. Kaito karani. Ngoy mga saraw sa tiyata po imurun rancho siluyup sapal. Iban piso chano kam kamelele koy. Asami ko anero inda wat kumiya kot. Okay? Simi kakila kayong kaya Paul. Kay wata ka maur. Inene koto chamurung warangko itibak. Warangko yangi Krais. Paul experience kon token Krais. Tonamor. Wugla kan so mona kola kalok sili sambar silu etororla we are study okay with time on court menasola court we are studying and so me kola kalok sang niya koner olimbakonger Jesus. Karata galok seliu miyosa kay mebil poroto merebil lowlar. Ako siya yang rail. How do you end up like this? Mal jab kita ngayon sa raw ko sanya poroto prongan ng religion. Okay? Pwegi on fire, pwegi elimbagang ko. Emelala may tipak kukoy. Arime ko sa siya wasa. Uya kapagap kiyang quote sa meturin kalangan me kakong me koros men lau kakela kala lolen so langka perengkak rooted klang kay di sanga kasaya nambay sa kisu then Christ will make his home in your heart as you trust him. Your roots will grow down into God's love and give you strong. Tami ako sa saya, kalawa na ray posonen mo, Krais en buya kila wasang kosan na narail maur, na narail mongyong, kalawa na ray posonen kola. Tuweta yitila te lala na libakan kot. Okay? Mensanga yogian Tony mame. Janane watek puksarawi ki mongyong. Kaitek malian. Macam watek puksarawi ke malian. Macam kan manokela. Malian secap anane sok. Masa nungkotra anane sok. Mako soko iya dua anane bala watek masanin chung.
Janana watak o mokit ki ngen sarawiyak kasoito sansal. Ngen sarawi I feeling in God. Okay, ngen sarawi I emotion of God. Takot emotion. 5 senses. I senses in God ngen sarawi. Again matakla. Again insen amau. Again insen suet. Okay? Karda ime ko so yaki. Ime Paul wiya kapakap kemene pisuska. Kau wiya pakpagilang kot sa men lau nan sapol mo makalangan en totoken ngen sarawi en kolo leyang aramaska aray limbak en aray poson. Okay, and rooted. Takot rooted. Kalawa. Tukoyo buen kasina na nana kalawa wen koti lalale. Nan pelo buen kasinan. Rime Paul songon kapakapki. Aramasa kami kin kalkaloko nga prowiya luluwet. Uya kapakapki aray poson and rooted. Nan limbak en kotsa ni sabosan ngen sarawi. Urengka kosa tamaranasa. Isa kwaluwa. That you may have the power to understand, as all God people should know. Tama wiya kapakapki, rengka kosa manaman limbagan God, how long, how high, how deep is His love, that you may experience the love of Christ, though it is too great for us to understand fully. Gaya acknowledge weki melimbagan God kamuyongay ko saya God limbag. Apki chasotra kon telapi, chasotra kon ileilapa. Okay? Chasotra kon lalpa. Aime Paul songon away ranki. Wegi ngong kilar. Aramas puka pakpaki kaunoni. Service. Takot service. Ewe. Esto dan rooted. Esto lol. Menkakela kayong kitail. Ampola. Uya kapakapan so me minister wrong. Aramasaka. Ikamelele me kapakapabil tuktuki kitail. Okay. Jesus uya kapakapki. Achay poson and rooted and lull away. Nan limbakan God. Magjayta wen kauno ap sucha lol. Chay bang ko merata. Ko so paisang. Ko pangala. Ko wiyata tib. Ko ingin sili. Mon kauno. Gaya makita limbakon Jesus ay lol. Yamu wana pan lol. Kompang ko sa netier. Me. Kompang babakot. So jelibilibil tama panlal ang kamay. Okay? Bayiwan mayroong kang kitailan mo. Ma atrapa pa akot mimini tang sili are estimelin mayroong. Epet. Karza chay pang mangan miyata deep, mangan pon sa wala ko prangkot. Okay? Chay pang strategi history sabol mang Krais warango. Melas wedori. Men raspasang nelangalang raspasan sampe. Nan warangan tanga ko diwe nan mga imumana mela. Gaya mantra melan ulautla normal mela I malay mela. Men os brabrang trang pasang puyen tam pasang nampalwara. Okay? Men lobula tukodi. Men isita tas utakong isila. Imo marail. Chayte malamlama me papa kota abang poy tuk. Amay lelong ka walay complain. Kot kin liki me mayroong kin rela. Ke kot kin liki me kasane tier me
yawan poina ena papa esteban so beisam aman rael sisalar mason kaitek son aman rael osame satan kasalelan Jesus tongkani mo partisan aman pisikentido sang mo mela son mendringata kodial ikelebta me olautla email ako rusia mela suot apre determine pagita ngen sarawi reme kila arel poson poki ngen sarau kakela kairel riso ngome pol wiya kapakapki nasa ulong kami kalokong ero kumpuro te tok rai lokai relu lar apa wiya kapakapki ngen sarawiyo san kalangan ng koten kaki ang rel inner strength so men kakela kay jal wire ngen sarawi Nia chay pan puyata sapol ma chay pili-pilikan pa chay lang kelal chay bang kelail. Iramen kiyangan trepela anson pichig chay lindame. Chay lang pika salki ma chay chukak pain kelal chay pan pain kelail. Chay pan pain kakela kay chay tapo kita ngayon saraw kan siya tapo chay niya chay kin kapakap. Niya chay kin kay sisol. Niya chay kin taimong court. Katrail eagle. Okay, moment an eagle more than some power compounds study man wo again William Killy Mia and so on William Mestuya Mekot or Umoka Kakitoni Palingen Aman sa wong good okay luatalar Yeromen luatalar rapin sasa Papanap teluat Apan so merel ya overel kan purotoa unarel kan pliu koda okay ready to fly arakan rapagi ang ma rakan rapagi ang ma irel pirpewe apok saroka tete ang tay magtali eagles pagita kapalakan mempus kitelta man say like a mauret kay tek men gudi ba te men hola giso ako saya nan protonan luge sa keo I tell you the truth he himself will sit them put on an apron and serve them as they sit and eat okay ako saya me paying kau no Nya pan Regina tawani mo kasamo pagchel yang awiawih pang kotto ako saya me peni okay what aklu kay sa keo silisa kisu met ako saya indayang gismo ko saya wasa Jesus ma Jesus kiyang ketel kilelwa abang biji ketel so Emangi tama ko to motel so ko saya yang ketel telen kay ruir war sangan lingan sangan kaperen okay apan caipan mo doya pan serve ketel gen bilang ko tial ko saya the great banquet great banquet wo jamur na caipan yasataro kamatipan wiyawi Kamatipin kapapod, tayo kapapod, kauno kapapod ang momotso. Isma momotso, korusya maposon lai. Kamatipan wiyawi. Mekos kasayo sa. Abang kia nga apron na likoun kuko, abang kamotang itinitepel, jaypan mongo. Okay? Kauno injinjung tong chel. Kauno mama santong chel tame kokodo. Satan sa tayang intring. Kusuta chel future re. Okay? Amasani, he may come in the middle of the night or just before dawn. Chaman. Chel sosa and so ta Krais pangkot to. A ping Krais me koso yung warong kuwasa.
Oe masanime. Ele apan pro. Ako sa ya beni. Ele apan pro to. Lukapampong. De ninsuran. So yermengi sangan merta yu Mona bad merla lukapampong kapakapalar. Pagkata merla aja aleleto. Ama bilile ninsuran pertaro quiet time. Mwen kapangu quiet time up kato. Masa ni sejama sa awawo kelakap wasa ke kager weweki. Euren lukapampong ninsuran. Anson mermo. Anson mer. Akak pilwia figurative speech yo kak wia klel eume. Anson marmaskin mamer nanarel morin solam. Nanarel morin solam. Maban leleto. Okay? Ni bongo kak represent wia mamer nan morin solang aleleto. Ako saya ya puya chay sa Japan kasi kwat kya ban normal kay te uran me Japan petut sayan kau na patay mo Jesus bang lalo to muro na wali mawape Mikay repent Jesus sama-sama ako to kay te kaban song ka normal ije ke chay bang pururta Ari Kaparita lang firstly sa klimaw kasaya dress. Kapatata. Kapatin papa. Omoy daw nom lampen wil okok. Lul. Ite men cakakuya morang koros. Okay, boson. Nan 2000 no? Sakot. Nan 2022 mete. Nan 2020 mo to daja nan 20,000 no rena tukilar saporel morel closer panga pe seri kana pisa na school pagta kana banga store poson ka lel fiji ko sa ya kaya ramas me medral mier wasakis me tuja che pensala Tatokin white katokin moni chebang katokin sa apchor pa yung makano katkiyan chel awiawih po. Ekat siya sanger 2000 or so anytime abango to. So iral ko momom kangatrawan sa apso to sali abo por solar katokin moni po. Trawiawih Jesus ang katto. Okay, so aral poson mo. Apa child minabuk saraw child dress up in faith. Child enjoying kapaikan me child milale. Apnong yo and pung mong God. Kagak ko bobo kom kak trino moni es just wet. Apa chay mong yo and pung mong God awiawih wapang katsto anytime. So kay dia kasi ya silisa kwalu it may come in the middle of the night or just before the dawn. Look isa kayo maybe what we isa kriyaw lang kaboy-boy yung katar pa serapin intinda isa kayo lugi sa kriyaw silisak lamaw le pa isa kwalu okay kay di sa nga but whenever he comes he will reward the servants who are ready so dali-bilibilan sa uta abang katungi Israel sompapakan mo na bata okay I kapar-par ko mag-consume koras sapal may wewegi. Ibilbang matawat chescha na naka-wewek may wewegi. Asa machagan daw di. Tiriranaras kan message ya private. Imenyang wewegi along kala nan lang. Imenyang asata ko sapal. Imenyang ay maur wakla. Okay? Ikarapan na child can share. Kakilagay ki child magkikilampa na. O uya mengkalo ko ang relakan magkungkutorong. Ikarapan na child ko la live. Ikarapan na pilpate kumailin share. Para mas can reach out ang kitmuri. Katarap chor. Tak chor choy sa to yatay katarap na nimo po iki. Aramas
Sosa yang muna rai pa yang mor sodu. Aramas sosa yang muna rai pa pitsang. Peren malkan merekang milale. Karita soce lipil. Isme uyan da kailong kita chay uya. Epan wi uya uko ipo kai pitu ko prangkot. E koko na pata aramas. E gigi yang aramas koporopor. So, Amasani, understand this. If a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would not permit his house to be broken into it. Kasasomba ong tamak so your Jesus Korton bana legi tela tamak sa so ni tuana tela sa me somprak man pangkoto. Chai sitrokakta to opentan mo chai kan sansara chai kin loge di katungeti obil onono pa pangkoto. Aime karasayang abangkotto. You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. Lo kayang wayon the least expected. Isme na inaramas ye count Jesus abang gosto ansome aramas soto kasik. Esoto ko sa yama aramas pangas kasika ambang gosto raban soto kasik. Karita bang yam yung kopria mayo. Chailakan misay kolulay ban uyam mama ye bay panapcha sarang kolula ka ono gosto. Lantirin aramaskin metmeto tarachoka kolukila. Eu riyaw kita parail ko. Riyaw resasa inawan kot. Inawan kot masani kapampak makta makong uker. Obil masani jay sa mamawar ko papam jay mamawar ko poson. Poson ta makot masani. So manan Ibro isagisu masani yermegen mako manokela. Riban yang manokela. Wananay ko traken manokela. Apo kia jay mamawar nam papam pampak maklaron nak ay matmandaw. So sama imak. Wigda wiyo tatongi ay papam. Magaradara maskin yata sa pungara pantin ko to pang prangkot. Eu reperen nante parail ko. Ariyaw resocha tatongi inaon kot. Roman walueo. There is no contamination. Soja kasaroban deep. Ong railakan me. Mini yang Krais. Tames chasarogi. Agi pampak mak ngayari asama kot makongya. Amay pampak mak na kay rong Satan what ki imalial imatawa ma kot sa chamelel. Nansapol may nauko. Imatawa mitipayay na la palasang injang Krais makaretian wutenda. Puy pao yo los pongi yo solaray ko porapor. Karabanay we share ikin men chay korasan share sansal. Ong ralakan magani titiyak sa tagak sarata. Kamuyo ngoy ray na miyachas nga krecha chapan sansarata. Ichar machapiluya tip mako niya Jesus. Kamukoten mako manokela. Katkisan saro bayre abangosang. Kabilga ko yung kokorur tuwa chakas chuya tip. Wag peni masani kisante patel kan nituan palimasay pali east and west ara sotoka tokpana iwana katore sang katel deep. Atame chay mimirale papam matamataw papam uya papale chutatongi ay poson naninawang court. Okay, so ako saya be ready. Whenever he comes, so to libilibiliat ka na bang to. Como yung oy gitano no. Once un to, least expected what kim aramas koyo so trokasiko iyan sa wan mo. Magkoyo chay so trokasik.
Elene Jaisarigan sang sasangkowi yang awi pas parapangkuan school. Ele kecil bertakukulan to krano. Ele cai udu tetal selipoy kita least expected cai so we. Balistita paisa kriyawa. And the Lord's reply. Okay, Peter asked, Lord, is that illustration just for us or for everyone? Jesus we mama sanong rail tuan tama bangko to Peter itak ma onga tre rail mo te onga Rusia. Okay, kauno masani a faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his own household, servants, and feeding them. Iban udi jo wasapo iki time chailan kakapakap. Apkom ka kwa takalaw pilos losombongi. Peter rongalar and Jesus koso iya warning gitrail kauno bi gitrail chailan no masa. Because iya main kawewe wene ongoraste ongatrakit. Como yung ay pensapen ongatrail pon. Ong di pon. Kauno bang koto abang kosto sa bal, iyan sa abang ko sa pokola Satan nan hell. Ko sa pokola false prophet, tayo false prophet, so kukupilikam koros. Okay? Mega ibiking katang niyas, so kukupilikam. Ito kamelele. Ito kamelele po gusto siya masa ng God. So kukupilikam, meman me ban deny Jesus. Okay? Meman me pampun sa wala me Jesus ipsang may pono sa goblikam. Imabuksa raw masani. Sa goblikam, meman me pata ang giligam buksa raw sa goblikam. Okay? Ak mana be kak intintan marangkaw no ak mana in Satan. Maksudnya jangan ang buksa raw sa goblikam. Okay? Okay, rasa setotolo kung watak ni ray buksa raw. Bil Kitora Elisarov so complicado. Y pili charki. Y charki por nama. Okay, so saya wasa Jesus masani kumail melalopot kon wasa sensible I magi kawewe lo kaya wai po ekene kis lalong ay wewe ki sani ay watak lo kaya bombeyo. Masani a faithful and sensible. Kitay lalopot o kitay kon wasa. Israel kan me lalapot o kon wasa utan rapan apa pali tona railway rapan kau na pang the master can give them responsibility aray kau no kaki yang rail aray puko karita kamu yung ay puko jaramin mamayar pong puko pangin okay ako saya managing his other household, apapali nanmo, and feeding them. Kamkamong Israel, kamong Israel masanang kot. Kamkamong Israel. Okay? Chaman and so Jesus murina yasatayi parang warang ko raw yalalait. Ay rail iya keral tomo story kamangi ap ida krempitra kapakong ya pitra ko saya may ipakong komi atame masani kamongo naisipakan so masani a faithful and sensible what kitay lalapot o kitay kon wasa aramas me lalapot o kon wasa kauno likiyangi napali na mo o ang kamkamongo sa pulmaramas ako. Okay, so ikomo yung ngoy mo kitraban lalapot o kitraban kon wasa. Turin sa ulang siya kon wasa. Tare-tares chun sa noki. Ranya nga siya porwo yo yang papang meresaraw mga kasampal at ame Jesus kerong ketel uyala na itong batak uyata na itong batak Japan men yang lalapot kokon wasa roroko to aramas nan wingkot
Pwede chay patan kapakap, patan patak, patangak chay ban morki, Patak magchay ban menaramasan miyawana chay patak chay makamar. Chay ban mirnan masanungkot. Masanungkot bang yair kisona chay maur. Ak chay la puaron patangi. Masori. Chay ban rasang le barok. Te parisi me chisiskin mol pa. Kapang wadak patrong Israels prostitute kante, son sakau kante, son rektaxis kan. Aramasakan makan meretipan. Pwegi ako dok chain metipan. Ay smekin pokatangile korong kitian walape. Israel ka, mauya miminan nang kosonnet. Ni marengkot apsoy kalapataken Krais. Geso ime chalil rampukat. Ramas huya charay puko kangip sapal. Makmakitin uwang. Ngacay watakata sa nga maur ko nampuk sarawi. Umeng siwa kot kaon lapalap kalanganin komi. Kapag nga maraming saraw kalangan kapingkiyang komi sa pulmamulim pa kong kit na nagkakot. Niyat isang komi your Lord, bring our petition before you. Katin masanis and there punot kumegot. Kapag God and acknowledge and bonus sa Makamukot magatungat wasa karusia, kamukot magatun kakong me karusia, kamgatun mami me karusia, such a mego tapalong kami, oh God, kapag ang sarapinet, luli, Thompson, Pebbilsan sa silim namin, sa igunjar ko, mamela, kami, mimisalim, sa pagkakas, minampalwara apiatas kanan balikan makasakasali kali nampalwaron ngayon Southern Satan wasap kamimia nan salama na maya the mighty name of Jesus against you in the mighty name of Jesus drum manaman and rata orange rapin manet taroy ministering angels don't and sarau tunong kajengkat wasa karusia kajeng locate this girl to break up every oppression of demon and more kawin tatogan and sutagan ko na mapang konta wasa mapang marainta mapang rongat wasa pampoto nga panin nasa omeng wako on sa pagkaremi kami yung sa locator you the God you see and calling upon you O God as we call upon you Heavenly Father as we call upon you to help as we call upon the mighty hands of God entire kami Tangan kiyang common Lord sa pulmamalitan. Walang kauno. Tatawagan ka ng may saraw. Rosono mo yun, Lord. Break up every oppression. Break up every lies. Likamot ngayon sa utakan koros. May pera-pera. May sansali. May kiyami Marian Soma. Man. Salian. Influencing drugs, nampalwaron, apiatasan, waiketang, mananbunikan, makulo ng palwaran o kasalyali, o ni marangkaon Jesus, kapag nabantira paninay, kapag kumapaninay bantira daw Lord, maing son, sawasakan, kumgajino, in the path, kumgajino, nilalakan marabang kapirang kaya, oh God, thank you Lord. Pagap kia mapan repent apan stay komita apan kolula apan bulia ka apan sekala tepeokan apan kutong komyun God main kon Jesus kom God saya mura mong main ko ngesang santo ngesang tanisang wai tasang apitasang
teman-teman nanap kaluarakan orang penyesang ni marangkaun Jesus ang si walk o Jesus taramat ng kumkatun kitong so o God tiyangan nim te mga te lukaw te dame milale kapag piam no pagkakantira protonga kanina yang sound mind dengan yang kami kapag may pagkakatawa kami yung God through God intercessor so God in the mighty name of Jesus main siwa ko kapag government na makasangan wickful that's one token the prakaw yung ng government nan entertainment nan business kan nan mo wini the main siwa ko kapag revival kapag God marketing code and proto all loud nan wena markaw ka turun mo kan me just church so kan me starta token ngayon sa hawelu yung makmakit nan momotso kan naramas choto me bisoso pa isang kawela ta token ng titio po na rail meur marapang konta wasarapan inang iyata rapan lamong kot pang koy po yung naramas sa kanokat na inkaun Jesus marapan rapang kutong kami kalangan kita kami yo Lord pagbalang kaun na tatoken nga mo sarawi oh God kam katun raise up kapag tansaliala oh God tipewe kuno la kan lia kan bongchang kan conserving kan kam katun no gear ni mi sampat weta met kam we are so loud oh God we are up kapag more more of your glory, more of your Lord, more of you revealing yourself to hearts of men. Oh God, paras kana sa memiyakot, rabana sa memiyakot, rabang kolula, rabang wuliya, sigal rabang yan Jesus. Kalangan yan kami, O Lord, pagkulang ka na. Tataw, and puluwi wa sa korusya, na sampahot, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are awesome. You are wonderful. You are beautiful. Oh God, kami sa kakmatawayang kita sa fokusan na at kaparaporki makamagachimpa ko ang kiter sa kaprayang komiyat kapeng at kasapakalangan ng kumakaon Jesus. Nuyat ka na sa kumawar kukulata. Amen.